Iz godine u godinu hvarski je polumaraton sve popularniji. Na njemu se tako okupe profesionalci i rekreativci, a uz domaće trkače na njemu su brojniji i turisti iz cijelog svijeta. Pa je grad Hvar proteklog vikenda bio prava otočna metropola. I just came here for holiday and I saw there was a half marathon and I bought shoes yesterday, so lovely race, lovely day. Startalo je 244 njih iz apsolutno svih dijelova svijeta. Čak je 39 zemalja zastupljeno sa svih kontinenata, znači imamo i Južnu Ameriku, Brazil i Sjevernu Kanadu, Amerika. 39 zemalja jako puno. Ja sam bio na 20 svjetskih prvenstava u nekakvim ultra i planinskim trčanjima, nikad nije bilo toliko zemalja. Ova jedna mala trka u Hvaru je skupila toliko ljudi zbog raznolikosti turista koji dolaze u Hvar. Stara cesta preko vrha otoka Hvara duga je svega 22 km. No ruta je jedna od najtežih u Hrvatskoj i to zbog visinske razlike od čak 410 metara. Za sve one koji to uspiju istrčati, nagrada je prekrasan pogled na cijeli arhipelag i jednu od najljepših pučina na svijetu. Dosta očekivano od brojem 146, Srđan Samrđić. Najteže je nizbrdo vamo trče. Puno je jaka nizbrdica, a uzbrdo su se noge napunile i onda kad sam krenuo nizbrdo pokočene su bile mi noge, tako da mi je bilo najteže nizbrdo trče. Težak, ali jako zanimljiv i meni izgleda što je teža staza, to mi bolje leži. Mi smo dokazali da smo praktički u jeku turističke sezone možemo biti prava sportska destinacija, a i vrlo smo ponosni ove godine što na postolju imamo naše Hvarane, imamo našeg poznatog maratonca i polamaratonca Marojevića. Ali zadovoljan sam sve u svemu, drugo mjesto, ok. U sa 44 godine nije loše. Navijači su najbolji, ovi dečki su došli sa posla. Imam najbolje navijače, definitivno. Sportski život Hvara nastavlja se već sljedećeg vikenda s još jednim maratonom, 41. Faros maratonom u daljinskom plivanju.